Play phi baro kyu pe akan ni video te akan ni kasni pen ia phi ba ngin bu ik ni ki socket point ngakat begini tube light akan ni kamera te kalan bat ka kham jrong hab semna sta sajanga ngin semna sa ka janga hi kalan ngin semna ngini ka MCB box 4-way TPN cheng ladap sat ki box ki casing ladap surface box dengan pandai to happen drill juga surface box happen scam di perbahasa drill pan ni haban sam adjust ma mangba kanung ubet enam ngam than spo di ladang ite screw ladang ni sam than kamot enam scam shu kan tingi hab adjust ba ubet enam ngam spo di perbangi ter ang haban skrawat imlong mencusa marba kas enam scam tingi sedang mentap wayar di kidon pat katukat ni ba ngi kham la ban ring lut ma kombasa kiseng ngi kham la ban ring lut sa kiseng perbatap ngi syuyok manumala nomor ba hangning ya kenduk lang ba ya tre ka khapnya di ngi kenduk lang ki banyak rong ro hajo ki basnalat ro hajo di ngajencar kan di na kata-kata kham la hi ban ring man pen ilut baro hakawai kapor pan ngan sapen i kumnungi sa kising kumnungi tap wayar hani ben sio i khandet sa i bang tap wayar tungan tap sio ring ma lumala hakawai kapor pan sapen i bha u socket point ada u 4mm 4 ki light point ting ada 1.5 earthing 0.75 t hantung ladap ibu tube light santli but ball light udon arteli hantung ila jandap tung ila jandap tak light point ni socket point ting padap dong 16 ampere nomor ba padap masabar nak po MCB box di tung ila adam light point ada tube light ibu to hajan mar bakakan degakan jalap ni habu kan sai bakan thaba bahaka kamera pe keturu we touch ler lunu we najrong dan keyboard light ugitan arteli tube light najrong gitan arteli to ki 16 ampere socket tu pet nangiladam kalong kom tu kobles bon